isiganwa ry'amagare rikomeje kuba. Rero tugiye kureba yimba umunyarwanda araza ku mwanya wa mbere. Twebwe hano ngaha turi ni Nyabugogo, dutegereje amagare ngaze. Urabona ko umutekano uracyari wose, kandi urabona ko nta muntu uri kugenda mu muhanda cyangwa uri gutambuka mu muhanda. Kandi nawe wibuka gukanda subscribe ugafungura n'inzogera mu gihe dutegereje amagare. Rero urabona yuko hano ngaha mu muhanda harakubuye, nta muntu n'umwe urimo. Niyo mpamvu naye ngomeje ngo mbe hano ngaha kugira ngo mbereke uburyo hameze cyangwa uburyo hano Nyabugogo byifashe. Rero namwe mukunda umukino w'amagare, rero ni nk'aho ari we twakwita Tour du Rwanda. Tour du Rwanda rero ubusayizi ngizi igiye kuva hano ngaha i Nyarugenge. Amagare agiye kuva i Nyarugenge yerekeza i Gicumbi. Rero mu gihe tuyategereje, reka dore ngayo yaje. Dore urabona byanga byakunda, umunyarwanda afite kuba ari mu ba mbere, ariko urabizi n'ubundi ko bagenda bafata ku matape. Rero inyuma haracyari abandi, nabo reka tubategereze turebe ngo bihagaze bite cyangwa ngo nabambe. Kandi nyaboneka wibuke no gukanda like, kandi uhita ukora na subscribe ufungura n'inzogera. By the way, urabona rero umukino cyangwa isiganwa riracyakomeje, ibintu bikomeje bigenda neza cyane kabisa. Rero nawe urabona yuko hano ngaha nahababereye, hano ni Nyabugogo, kandi namwe urabona abantu bakurikiranye iri siganwa ni abantu benshi cyane. Urabona hari abantu barenga ibihumbi n'ibihumbagize. Urabona rero Nyabugogo hari abayobozi benshi cyane barimo gutunganya abagenzi cyangwa abanyamaguru kugira ngo batabaje kugira ngo hataba nyine hari umuntu bakangije.